ሻሎም ሻሎም የጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ቅዱሳንና የሰው ልጅ ሁሉ የጌታ ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ። የምስራች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የማምለጫ አለት ነው። ከሞት ከዘላለም ሞት ከሲኦል ከዘላለም ስቃይ የማምለጫ አለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች ለሰው ልጅ ሁሉ የተሰጠው ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 ላይ ታገኙታላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የማምለጫ አለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው። ሕይወት የሆነው እሱ ነው። ለሰው ልጅ ሁሉ ሕይወትን የሚሰጠው ምክንያቱም ለሰው ልጅ ሁሉ የሞተው ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ ታገኙታላችሁ። የሰው ልጅ ኃጢአት ሁሉ የተሸከመው የሰው ልጅ ኃጢአት ሁሉ ራሱ ላይ አርጎ የተሰቃየው የተመታ የተተፋበት የተሰቃየው የደም ላብ ያላበው እንዲሁም ደግሞ በሰዎች ተላልፎ የተሰጠው በመስቀል ላይ የተሰቀለው ሞቶም ደግሞ በሶስተኛ ቀን ከሞት ተነስቶ ወደ እግዚአብሔር አብ ወደ ሰማይ እንዳረገው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር ቃል በማይጠራጠርበት መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሞተው በሶስተኛ ቀን ደግሞ ተነስቶ በ40 ቀን በመሬት ላይ ተመላለሶ የሱ የሆኑትን ደቀ መዛሙርቶች የታየ 40 ቀን ከተጨረሰ በኋላ ወደ ሰማይ እንዳረገ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄ ወደ ሰማይ ያረገው ክርስቶስ ኢየሱስ ተመልሶ ይመጣል። አሁን የቆየው እናንተን የጠራችሁ ነው። እኔ ሕይወት ነኝ፣ እኔ እውነት ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ ወደ አብ የሚገባ መግባት የሚፈልግ ሰው የሚያስገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዘላለም ሕይወት ማግኘት የሚፈልግ ሰው መንገዱ ሕይወት የሚሰጥ ወደ አብ ወደ እረፍት ወደ ገነት የሚያስገባ በር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ የሰው ልጅ ከተፈረደበት በኋላ ከገነት አስወጥቶ እግዚአብሔር እንደዛ ደግሞ ገነትን የሚጠብቅ መልአክና የሚሽከረከር የክሩቤል ሴፍን ይዞ የሚጠብቅ መልአክ እንዳስቀምጠ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይሄ በክርስቶስ ኢየሱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ካልሆነ በስተቀር ወደ አብ ወደ ገነት ወደ ዘላለም ሕይወት የሚገባ ማንም የለም። መንገዱ ዝግ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ በማመን ወደ ዘላለም ሕይወት የሰው ልጅ ወደ ተባረረበት ገነት የሚያስገባ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አለበለዚያ ግን ገነትን የሚጠብቅ እግዚአብሔር ቃል በዛ ፍጥረት ላይ እንዳስቀመጠው ጠባቂ ገነት ይጠበቃል። የዘላለም ሕይወት መግቢያ በር የክርስቶስ ኢየሱስ በስተቀር የኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ደሙ በግንባሩ ላይ የሌለ ወደ ገነት መግባት ወደ ዘላለም ሕይወት መግባት የለም። መንገዱ እውነቱ ሕይወቱ ኢየሱስ ነው። ለምን? እሱ ነው ለሰው ልጅ ሁሉ የሞተው። እሱ ነው እዛ ፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ሰው ልጅ ኃጢአት ሰርቶ በወደቀበት ጊዜ ፍርድ የተፈረደበት የሰው ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መጥቶ ያን ፍርድ ተቀብሎ ሞትን ሞቶ የሰው ልጅ ሁሉ በሞት ቀንበር ስር ያሉ ወደ ሕይወት መተላለፋ መንገድና የሰው ልጅ ሕይወትን የሚያገኝበት መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ የሆነው እግዚአብሔር አብ እሱን ስሙት አለ። ማንን? ኢየሱስን። እንደዛው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ እንደተናገረው እኔ እውነት ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ እኔ ሕይወት ነኝ፣ ሞትም ትንሣኤም እኔ ነኝ ብሎ ተናግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 15 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትም ትንሣኤም እሱ እንደሆነ ተናግሯል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የዘላለም ሕይወት አግኙ ይላችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ያድናል፣ ይታደጋል ከሞት ከሲኦል ከዘላለም ስቃይ። ኢየሱስ ክርስቶስ አሳራፊ ነው። እረፉ ኑና ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። መቃን ፈይና ittiin fayyuun dhala namaa hundumaaf kan kenname biyya lafaa kanarratti Iyesuus Kiristoos qofaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Maqaan fayyinaa ittiin fayyuun maqaa fayyinaa biyya lafaa kanarratti ittiin fayyuudha biyya lafaa kanarratti kan kenname dhala namaa hundumaaf Iyesuus Kiristoos qofa akka ta'e sagalee Waaqayyo Gooftaa in dubbata. Warri Kiristoos Iyesuusin fayyisaa lubbuu keessanii gooftaa jireenya keessanii godhatanii fudhatin Iyesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu keessanii gooftaa jireenya keessanii godhadhaa. Maqaan fayyinaa biyya lafaa kanarratti dhala namaa hundumaaf kenname isa malee hin jiru waan ta'eef. Dhalli namaa biyya lafaa kanarra gaafa jirtan Iyesuus Kiristoositti amanachuudhaan jireenya bara baraa argattu. Garuu lubbuun keessan foon keessanirraa gargar bahee taanaan deebi'anii amanatanii jireenya argachuun hin jiru. Amma sagalee kana yeroo dhageessutti Iyesuus Kiristoos waa'ee cubbuu kootiif du'eera. Iyesuus Kiristoos gatii koo narraa kaffaleera. Isanatti faradamee du'a narraa Iyesuus Kiristoos qooda koo naaf du'eera jettee gaafa laphee keetitti amanattu afaan keetiin gaafa dhugaa baatu jireenya bara baraa argatta. Iyesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaa bira akka dhufe akkasumas immoo qooda cubbuu keetiif akka du'e guyyaa sadaffaatti immoo du'a keessaa akka ka'e amma immoo mirga abbaa akka jiru gaafa amanattee dhugaa baatu fayyiteerta. Fayyinni Iyesuusitti amanuu bichaadha waan ta'eef. Sababni isaa Iyesuus Kiristoos qooda keenya nuuf du'eera. Isaayyaas ምዕራፍ 53 ላይ ወይም ደግሞ ኢሳይያስ boqonnaa 53 irratti kana dubbata. Cubbuu keenya hundumaa ofirra godhee qooda dhala namaa hundumaa cubbuu dhala namaa hundumaa baatee qaraanoo irratti akka du'e Iyesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoon dubbata. Kanaaf waamicha siif godha. Kootu Iyesuus Kiristoositti amanuudhaan jireenya bara baraa argadhu. Du'a bara baraa jala gara jireenya bara baraatti si'ool keessaa gara boqonnaa bara baraa mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf Iyesuus Kiristoosin fayyisaa lubbuu kee gooftaa jireenya kee godhadhuutoo Iyesuusin fudhadhu. Si waamaa jira. Ani karaadha. Ani dhugaadha. Ani jireenya. Anatu gara abbaatti geessa. Karaan ittiin balballi ittiin gara abbaatti ol galan balballi ittiin gara jireenyaatti ol galan anadha jedhee si waamaa jira Iyesuus Kiristoosin. Kootu itti amanadhuutoo balbala jireenyaatti. Balbala jireenyaa argattee gara jireenyaatti galta waan ta'eef Iyesuus Kiristoosin amanadhu jireenya bara baraa argadhu. Iyesuus Kiristoos isin jaalata. Iyesuus Kiristoos isin waamaa jira. Iyesuus Kiristoos isin barbaada. Qooda keessaniif, qooda kootiif, qooda keetiif, qooda dhala namaa hundumaaf Iyesuus du'eera. Isin irraa kan eegamu itti amanuu bichaadha. Anaaf du'e cubbuu koof du'e ba'aa koon irraa fuudheera. Du'uun narra kan jiru Kiristoos naa du'eera. Cubbuun koo karaa isaa dhiiga inni lolaaseen dhiiga inni lola'een cubbuun koo narraa dhiqameera. Dhiiga inni lola'een aarsaan abbaa duratti dhiyeeffameera jettee gaafa amanattu Waaqayyo abbaatti kan nu araarse dhiiga isaa lolaasee Iyesuus Kiristoosidha. Du'ee akka nuti hin duune kan godhe Iyesuus Kiristoosidha. Iyesuus Kiristoositti gaafa amanattu Waaqayyo abbaa duratti Iyesuus Kiristoos immoo akka isatti amanatte dhugaa sii ba'a jireenya bara baraatti galta. Karaan jireenya dhugaan Iyesuusidha. Kanaaf isatti amanadhaa jireenya argadhaa. Iyesuus sin jaalata. Eebbifamaa gooftaa sinaa eebbisu. Ameen.